Hello everyone, welcome back to my channel. Mayam aigi YouTube channel da muk taram nokchari. So ngasigi video se kitang tongal hai tare hanadagi aduna ngasi se sum koigi podcast ki type ta sum tau se na khanabagi adugi type na hai tare koigi video gi kaino se. So we will discuss about finance and entrepreneurship. Sigi matang na kitang discuss tau jage ko. So ai su Delhi da lai bado ai hojik Bangalore da lakchare. Bangalore da laakanda sigi aigi business ki meeting am su leiba aduga sigi video ji nam masina nam haure ba. So hojik aiga lemina ise ma su aigi business partner am khagni for long time ado ai ma somdang introduce tau jage. So magi maming se Ch.Mahesh ko ba. He is a founder of Trade House also. So amtang introduce tau jage ado ai hana video da budi mate yaw grabani ko koi keno event sin ba khot pagi mamang tau gi ba. So, ang video siya house ring ida Mahesh samtang introduce to you mayam do. Han bada thank you so much bro Ramani ko adi sige podcast se invite to birak pagi ko. So yes, mayam I giving Mahesh ko I am a founder of a community called Trade House. Isama ki mainly I gi thabak haragadi I am a currency trader, professional trader Ramani. Aduga I am also a coach and a consultant in the financial world. Bro Ramani je khangna badi koi jare ko aduga sum bani se wakhal chana ba kok chana ba mindset chana ba ko mai chana ra kun sum wari chana ba khot pa tawraga bani se dum discuss to ba khot pa punna zoom to mina ba khot pa tawra kanda one day adi HC punna tawra si haraga pulak pa dagi hoji bo phajana pulli we are business partners aduga ma se Delhi dagi khoi se event amagi ko Imphal da date 4 and 5 the event ama leiba adugi date 1 da thok se na punna ticket ko minare thok tring ai se ma ju Bangalore da haijila am ge meeting am su lei podcast tau si khoche na hairaga haijila kone bo so ai na su am interested oi ba I the content creation the podcasting world is one of my favorite ko adun ai nu jam na pamjo pot oi ni na yes tower se na hairaga tau dore so really grateful brother am kasu Thank you. Yes aduga ai ju di am pamjo bai sang ji meeting ama toraga chese lai ne som da so yes thank you so much brother am Okay, so ngasi men oina khana ga deu je khoina haidi kitang youth mayam da akoi gi Manipur gi youth mayam da kitang moida kitang knowledge pi ba ya ba kitang idea pi ba ya ba adugo ma topic macham khang ni haidar yamna khoina eta khang haire na tau jabai wa pham muti na chade ba ko kitang share tau ya ba khoi gi site ta gi khoina tau jari si da so aduna first question da akoi Mahesu mazu phajaba magi journey da haidar ma business present run tawri adagi masama entrepreneur ma oiri aduna magi kamaina lakhi gi magi journey je hojik phokta aduna magi sigi 25 years se kamaina man lakhi aduga kamaina kai kai thengna rei do habetang samlapna thambiu. Okay yeah so I ishagi maram da haijatring ai da ko koi Manipur da YouTube videos creator me amsu lai re bro Heram ni smagni but podcasting world se da podcasting culture da ko bro Heram ni smain hong dok pi rei se am thagani ngai ni ko habadi content se me am na real yeng me so ta sigum long form content sam yeng haning ye ko you learn more from this yeah so I journey ma sam haijarake so basically I na smaina business ki world da trading ki world da torokani have se sungan budi khaludre seng ma haraga di ko only thing was adum ko parents na yum na so basically ai dum yum dagi hojara ge ai gi family se ka hetare kitang nerd oi ba family haitare ko adum class 10 12 ta ma wang na phangba family haitare aduna generation of the generation adum phangbagi wakhal sum leina lak ko so engon da so adu gi thot thot chalak ning no ai phajal like se phajal pare in my 10th adum score je adum CBSE da 10 on 10 CGPA score tawre ko adai di 12 kare 12 sidam so 10 jina Hyderabad phok tame adai di 12 phok na un Chennai tam jare ko ada Chennai tam ba kan sida di kitang reality se kai ubanga ma kai gi no in chang mo nei ji won so khalak ko kai maram gi no khoi no adu kan dai su khanjai ko college afa phang na ni tolok wang na chaw na phang nam ni na so 12 su dum idum hamu kha pajan tawre aduga aina dollar ba kan sida aina sum dol manung sida aina sum laptop thijai boko khwaidagi adum haidi time matam dagi aina trading pam draga su dream sidi dum wang na chaw na tawjare haitar aduna adum thijare ba khwaidagi pay salary khwai wang ba thaba kain thijare ba adu corporate lawyer si to salary wang e boko so aina dum agi law tamna ba exam ke ka thare and then I joined law school the law college tam ko kan sida kai hatare first year de dum mai dum khara tam khara lang dum lotion grade second year karak ko kan sida hoi Bangalore da laibani na living expenses yam wang parents na ngon pocket money thara ani pocket money se
ꯊꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ rest of the month I kamaina spend tawdino yumda hangbasu tanba so only thing aina start tarupase pocket money hangdanaba at least ai expenses aina take care tawdanaba haujarakpaneba amai haurupa kansida ai UST re pesa kamain tangani drop shipping bu tawdra affiliate tawdra network marketing tawdra sales tawdra pharmacy da yausira kaina makhan khalameba adu kanda I was introduced to one of my mentors ma thingnare mana ingonda affiliate marketing kai ka sengon takpiram ba hatar ai khaga haure aduga sum mana horpa kansida mana ingon takpikiba ingonda yamna life changing oikiba haragadi book pabaga dream ibase ko aduna book pabagi habit sum leibani na book sum parakpani na kai hatare aingonda wakhal atopa khalalakpa khara chauna khalalakpa so aina sum adu tadi waste myam leigani na sum thigala kanda aigi mentor among thengnare ko trading ki journey sida ko so trading se adu kanda tamba hore khaga haira kansida covid ka laksale covid la ni na yum thola kansida tawam khangdam ni na adum le to mang phama tamak pane bhai so basically main tawraga hoji ki journey phawsida aina vision haitare ko aigi vision je para crystal clear oina ubangam khibani na adum lepta vida phane amna struggle tawraga su lepta vida adum phajana hadi khonare and then now kitang stable oiba ngam me hatare aduga aina bro heram ni da request amni tawjage ko habadi ngasi gi podcast interview o heloi sebe ko ibani discuss ta hoina mayam na su bro heram ni na khanghaninge so not only ai gi maram haijare if possible bro heram ni na bro heram gi journey hatare ko no one whatever how did you start ko kai gi no har kanda ayawum ataba mayam na su relate to ngam na story do share to biro okay thank you so much so aigi journey hai targadi ai di amuk aigi high school hai tare from 1 standard to 10 ai St. Joseph da tamjare ko so St. Joseph tamjare ado yam langna nungai na hori hai tare after that tamak padagi ai adubu ai angang oringai dagi ai army oining bagi navy oining bagi kainom di dum leiba but larik hai bradi hai ta ko so adum di adum leiba aduga kitang samlap na haijarage ko after that class 10 loira kan sida ai 11 12 na HRD torpani so sig HRD toringai sida akoi matam du da akoi che hanjil hungdri ba ada magi husband je magi boyfriend hai tare magi boyfriend je merchant navy oi ba aduna aina pam baduga haidi kamai changi no kholi no mo da hanga ganda ai che merchant navy join taugi ba after 12 ta join tor kan sida mu pura aina pami pot to fange or ai salary cha bhaure adubu merchant navy haibasiba tabu haidi yumda leiponte ba tha taruk tha mapan ana chatlu doini pura 24 hour mang doini ba every day the tha mapan je aduna yumga connect taw ngamakta ba paisa di phangaga nungai ba khangta ba adagi koi gi kai hai tare paisa le akoi gi yong na yubi ko la kapagi mong am da sum lei gi bai tare adagi aina sum khalak ba ga sidi aina tawi je ai gi dream jiga hoi ai gi dream je sigi sibudi amani adubu aina pamjari ba dream do ai gi goal do adu phangmadadi sina kaisu ngamoi je aina khalakpam leigi ba click ama leigi ba haidar so adudagi ai je trading aina haugi ba se Indian market e han hawe 2019 da 2019 da Indian market e sum haure sum toropadagi profit oibadi oidaba ko adubu amung mang bani hen ba adugi matung dagi ai forex tong lakiban so forex ta la ba matung 3-4 months ki matung da bro Mahesh na sin ba quite first kaino se boot camp se yaujagi 7 days ki adu da su thengnagi bani hai tani han so adu yaugi dagi mathang lae adagi ke knowledge mayam khange mayam tamure ai gi psychology gi maram da khange paisa kamai tan duino kamai invest taw duino loi khange ko khang padagi adui matung da ai amuk ai cruise ship ta kaino phang badagi hai tare amuk chacharui cruise ship ta chacharura kanda adagi tholak padane ba mamang jahi gi 22 gi March ta tholak pani adu tholak padagi adum hoji phok changdri hai tare ko aduna adudagi adum ese hoji phok ta adu tholak padagi hoji phok te adum full time trader amoina or adagi trade house member amoina adumaina leijari smai khumjagi nice so aduni ma'am so next topic sina kamai lake da koi gi brother Mahesh ki hai tare magi income source kai kai lei ai su phajana khangdri bo ko so khara khangbai wani so bro masa mak ta ki tang tamina se ma'am kai income source kai kai lei ki kamai tau bis yeah ado me noina ati si se khoi kai tare ai du pasa da le kho le adu highway na ti go just me kai ya ge world of possibilities to utse khotse tanaraga toropanina mayam na su haidi judgmental oi bigano go ko ya so aina dum college days ta horokpa ka and basically trading gitame
trading dagi paisa tanbra haidi tan de ko so ai first say mostly affiliate marketing dagi lai first income khara lai saving to zare and then aduna lotion greba adai di ena once Bangalore halakpa kan se the trading di hairaba mang badun chatli ko so adu kan da ina kai understand tawge ha kan se the one source of income that depend to wusi yaro second thing as a trader aina trading dagi income tan ge heta di obvious ai hana income source ama laibam change je khangjai bu ko adu kan se da yamna yaklauna NFT gaming je NFT gaming je yamna yaklauna phogol ei bu ko mina khangna dri India da di the world la kan phogol ei bu ko Indonesia da yam phawri bu du kan da adu kan se da aina si gi poche aina khangu boy bu ni na game ama laisale ai si down kyam ya ge hara kan matam da gaming du gi token je price yam wang graba so for 3 to 6 months aina talam I was making around 30 to 60,000 rupees per month from gaming games hanan ko adan adu gi bisa talak paduna ka dawra engon da kitang kai haini tension lai handa hai ga trading tam ba da ko adu ngum da ubuni na trading na one backup am lai engon tension lai tre once adu gi backup to engon da lakhi ba ka anda ai trading dagi khaga income se uba hawre ba so adu gi process manung sida aina trading tamba like pa everything ko whatever is required adu mam dai loi tawraga lai adu tawri kan sida and then 1 year 2 year ko haujale 2020-21 sida mostly big di big money se sum kan da lai adu mamang da di nga ki hingde ya da bi rent thi da ya da pocket money income ne ba 2021-20 size ne ai big money high ga dro kita ai ngon da gi aina pam ba da gi hin lak ba hai ba ko adu lak phore ba so once trading dagi income chauna lakh kan da ai isagi streams divide to bhaujare ko so income streams kara higher ga the first thing I give most high, one of the highest I give bread and butter high ga hojiki di around 50 to 60% of my income comes from trading ko I give 100 accounts kara like adagi aina fund management tawzaba accounts kara like adagi first source of income lai second source of income jina kai de laki hire kan da ai coaching and consultation business lai jai ko trade house community and then I one on one gumba financial advisory ki type ta I do that adu dagi ai second source of income so ai main source ai si ga ni sidagi lai atopa khoi gi ai hatare friends mayam na ai mining ai adum close aba mayam lai ni na moi dagi an advice lauraga I have my own mining farm adu di partnership ni ko bro ram ni ga dum puna taw ni ai mining ai se mayam kaino ni ko khoi crypto mining bitcoin box sama taw to so the mining is the third thing adai income source macha like ai digital marketing agency macha am su lai jai ko ai clients to moi marketing taw no ko na ko so around 4 to 5 income sources ai gi ai affiliate marketing gi link me am su lai ko affiliate mark ai gi already client following me am lai ai community lai bani na moi da ina whatever aina moi da cc no hire ga advice taw kan da if they use the link I get paid so trading coaching and consultation digital marketing crypto mining and my affiliate so main source of income hai ga disi ki hoji ki oina sigi manga si oyo okay so yam nungai jai ko ada akoina main income discuss taw gi maram je kaino harakanda hojik main oina bro Mahesh na hojik tawriba magi income 4 to 5 lay haijari se sigi se kai haini akoi gi dukan ama phammaga heta leiruba nate adi physically heta nomamde nomita chat ba natte ba main oina sigi idea bining bagi ne ba hangjari se kaino harakanda hojik di sorry digital world ni na technology myam adugi technology si use tawr kan da ne even akoi hojik kam da pham ga wai sanai se myam all worldwide oina ubungam doine phone macha ma da kwa phawung da bu leiro ama da office da bu leiro so smai taw da na smai na haidi sigi laiba koi gi internet gi generation je sigi generation is the mostly akoi NFT kain laiba crypto kain lai je generation ama honga ine so sigi honga pasida kai kai opportunity loba yaba du ne ko haidi mayam yari hai tare so sigi maram da kai kai opportunity hoji ki oina inkhala iba youth sing da hai tare 10 lo salakpa 12 lo salakpa or even college lo salakpa or even ma kai no loi tar ga so haidi thabak phangdana leiba mayam sida kai kai bro na kitang suggest taw winning hai tare adu kitang haibiu okay so an bada aina haizening ba hairaga de ko ai 5 income source le ai manga mak taw hai na te ko aingonda actively aina participate over income source the aigi trading siga coaching and consultation ga neba digital marketing agency my only work is to client meetings ta neba ko aigi already team lai who are managing the technical part so digital marketing the aigi only meetings kita neba ina tawjari se so adum ti ki taw gunati once a week twice a week adi matung the crypto mining ai kem taw gunati box matum box ama lai aduna ungja ba kita nei thabak kem ta yaudra
affiliate marketing ay link ama generate tawre lawyer coaching and consultation ju maybe in a classes ko malaura kanda laibe wani natraga de ai online portal da dum yingjare so main oina aina thabak thadari is the asing baraga de just trading to kitane bu ko so see jo I am to understand tawning income source myam lai haraga thabak tara taw na te right pot ama duna mayam sem badu ne bu ko atai na passive ohelaga yes active da ama ni sum thamba yu ba yes adune mayam to nai se ko that so aina let's say ai handak ngasi je trading da mangre haraga su ai kisu matha sa de ba asum na kan de pugal e ba dum ko so extra multiple source of income ni kana ba hire si ho jone bu ko adum rera ni chu mayam taw ni nang gi chu hang king ale adu ga main oina advice haigada class 10 12 for passing je so class main oina aina hining badi ayamba manipur da laiba mi oiragadi ko adum well off se yam debo hadi paisa pa polo pas yam debo sing ba khara tani ba aduna ayamba de dum hoi independent oibagi wakhal se dum laizai ko so aina 12 loirak pa haise 12 loirak pa kanda American culture lena chai try pan suragadi yum dagi mapan thokpu yum da leite leihan debo amarom da phai amarom da phate but khoi Indian gi haraga adugi mentality do ai chai try pan suraga di yum dagi yamna lower roi gi have mentality ama leibam changi yam sam hara kan independent oi ge na khan ba hatare ko paisa adugi wakhal hana la pom changi bo hai direct ai Lamborghini thoge ai lam adu khan ba na taba just independent hai ba start ama to biyo ba once in independent oi ge na khala kan da mai adum saving khara leram ngani ko saving khara lerengani thabak tawni khara lerengani thabak macha tawbiu ko shukai de part time job tawbiu trading tawbiu entrepreneurship tawbiu apa mam tawbiu but then I want the kitang leiga saving do na ai si saving ji ka tawni edu haijaram gi han bada ko han bada aina haijening ba haraga di whatever money you have first thing I want you guys to invest on yourself isa da han invest to bon changi ba maybe course ama lei boy gera mentorship ama yaw boy gera books ama lei boy gera ko aduga hoi ngak le ga I concepts khara do khadi kamaina mentor thigadam no adu so haijaram ge ko adu main oina isa da han invest to haning ge ko okay books am lei boy gera whatever invest isa da invest to zero start learning and start taking action I'm simple with that in isa da invest to zero start learning start taking action aduga adu tauna side by side ai environment haidi ai kana ga tinari ai kana ga pulli ko adi am samna ha ka and hoji lai hoina hoji lai ba ka se pura startup ki restaurant gum bane na tra mapan da camera na kitang uraga di ko pura startup ki restaurant gum bane ba haibadi si lai mem entrepreneurs na aina sigumba ka se lai ba kan aingonda atopa motion ba mi gi maram da mirem adu ke makin khande ba egi life se kamai grow to de no moi ngam de ke to ngam moi khale ba kan network kamai to si yes adu important oi ba adu na aina paisa ta lini aina like pari ni aina hotnari ni adu kitang na ta ba hoju hona na ai environment se isana semja ho pi kan da karma mi ga tinani karma mi ga tinaroi ko so sigi po in every single day 18 to 22 21 gum to ro kan da result idum tholakani at the end of the day it's about learning the right thing and being consistent with that nice so hojiki su tamin nare mayam aduga haidi hojiki question no na kai no harakanda kai opportunity do hai tare amta banghan da hai tare akoina class 10 lor pado igera 12 lor pado igera even college tauring ai or school karing ai do su kai su kai de kitang hojikti isa da invest to hai je ko books am laibo or su knowledge phang duini adagi ai online class am yaw or su knowledge phang duini ba online class yaw ba na makhan mayam laigre so akoi haijau haragadi ko sum akoi gi idea oina there are lots and lots of kind of income ways source of income mayam ya YouTube content creator oi be ai gaming gi content creator oi be ai or nang na haijari ba nang talent to video editing to ba haibra or nang makeup haibra nubi oraga na ko or nang sana ba haibra natraga na playing games ta haibra aina haijari ba du da su to ba hojik se part time oina to ba mayam there are lots of things aduna adugi ju akoi mathang video da dum semjage ko kai lege do so ngasi gi oina sima leire aduga hojiki bro na laiba koi gi sigi technology gi matang si da bro na hojik sigi income source sida technology gi magi importance ma importance amtang haidi mayam da youth already technology pai le rebni khutta pai le bo je manghan ba dong tawe bo ko aduna sigi importance ha betang kitang develop na thambiu yes so ham ba dai importance ha jiga da technology se lain use ta da 90% use ta so mayam sum understand ta haning ba ha ra ga di ko
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤ ꯊꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯖ꯭ꯌꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇꯜꯍꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯜꯍꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯕꯠ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯚꯔ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯁ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯐꯣꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯏ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯪꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯀꯣ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯋꯦꯟꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯅꯕ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯣꯔꯁꯤꯞ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯒꯨꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯒꯨꯗ ꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯥꯚꯦꯂꯤꯡ ꯗ ꯍꯣꯜ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯗꯦꯕ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯅꯣꯠ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯟ ꯕꯠ ꯊꯦꯡꯅꯖꯕ ꯀꯥꯟꯗ Some of them. ꯍꯣꯏ ꯁꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯏꯁꯨ ꯏꯁ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯖꯜ ꯎꯔꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯕꯤꯗꯣꯏ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯟꯒꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯂꯦꯠꯁ ꯌꯨꯁ ꯗꯤꯁ ꯍꯣꯜ ꯋꯥꯔꯜ ꯄꯨꯔꯥ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯃ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟ ꯐꯥꯛꯇꯣꯛꯄꯗ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯉꯥꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯠꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯔꯅꯤꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯨꯚꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯗꯩ ꯇꯝꯃꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯜꯂꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯕꯠ ꯇꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯣ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨꯁ ꯗꯤꯁ ꯇꯨ ꯒꯣ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯐꯣꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯂꯣꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯠꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯇꯨ ꯂꯔꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯐꯖꯅ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯚꯔ ꯔꯤꯖꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔ ꯑꯃ ꯈꯟꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯑꯩ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯁꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯗ ꯍꯨ ꯗꯨ ꯌꯨ ꯂꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯌꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯍꯨ ꯗꯨ ꯌꯨ ꯂꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯦꯀꯣ ꯍꯨ ꯗꯨ ꯌꯨ ꯂꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯗꯒꯤ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯪ ꯀꯅꯥꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤቭꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯛꯏꯀꯣ ꯕꯠ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯥꯔ ꯌꯨ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯥꯏഡ് ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯥꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯨ ꯗꯨ ꯌꯨ ꯂꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯗꯦꯟ I have to find more people ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯒꯦꯕ ꯍꯨ ꯗꯨ ꯌꯨ ꯂꯤꯁꯟ ꯇꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯣꯏꯟꯗ I listen to the people who have what I want ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯇꯥꯒꯅꯦꯕ for example I let's say I want to make 10 lakhs per month so and my dad is making 50,000 per month so aina instead of listening to my dad I should listen to that person who is making 10 lakhs per month ko adu natraga dai kamai 10 lakhs 50 dan pantaba because your dad will give you the 50,000 advice aduna first thing that I know I listen to the people who have what I want second dana kai no I listen to the people who have been where I am right now haibadi hojik aina leriba life ki situation ja sida leiramaga lantho chakhiba mi do adu khangadamneba already experienced tau yes adu tardi aigi life the situation me am like am samna harakanda aigi only issue aina jo haijagre ngasai ko yamna broke oiba college student ne am samna harakanda ko paisa spend tawningai leiraga so loibne da hanba ko kai tawdino khangdaba ko nungai jadeba so aina aigi mentor thirappa kanda aina pamja botu ma already man leirabam leire so aigi dreams and goals clear oidaba yadre clear matungda aigi poto mana mongoda loi leire khange second thing aina mai maram thiklakpa kanda ko ma ju pi kanda mana phiron segaire khum segaire phochalaga selen bedo khongbra leibi raktaba ko aduna ju masana ju independent winning bedo phaujeba so aigi mentor ga relate admaina relate tawu ngamakpani na ko mana du hairagadi adum aingonda am kanarani sai khangjare right
So ma'am, this is the advice. Who do you listen to? Si han adoi taragadi kanadagi taduino kanadagi taroduino say once clear oiba kandadi aigi yauningiba goal du da ko khara mamai chummaga speed the chat yes speed the chat to neighbor ko speed with right thing lana chapana te chumna chat to neighbor right so yeah that is the thing. Okay, thank you so much. So mayam marak thana break amtang lawjage aduga will come back shortly. Thank you so much. Welcome back mayam ay no host taragate so question ama ko mayam da su inspiring agadaba aina su yamna khamjagi bu question amdi lai gi hai tare ko matam du da adum brother Heramani gi subscriber oragadi adum magi mana world tour tauba as a machine navy adu yenging bagi ne ba yam natra so basically merchant navy ama oraga si business ki lam se the entrepreneurship ki lam se da chang sange how did you kaya tare entrepreneurship is dedication ama change ba natra he do the lairaga internet phangboy phangdaboi ko adi karam adi kamaina manage taugi aduga hojik na mu kamai tauri habado adi adu mem hadi sigi machine navy ama oibai kana ba or maybe sigi drawback so high gadra aduga entrepreneurship to kaido bogi changai no you know adu mem da su share to bido. Okay, thank you so much. I kitang share tawjage haibadi machine navy haba thabak sidabu akhoi yumda leiba phangbote ahamda ko ai chakhragadi rum chakhidoine si leiba kanda sorry ai ngasai jo haijabado koigi adu la kanda aina pami ba dream do yorok tabagi neba for example yam samna hara kanda so adu yorok tra kanda kayani aina sigi journey sida lakpagi maramje aduda aina pami ba potu so mung phangakdaba adagi atopa thaba ama kainom kitang tawningba leiraga su haidi engona matam phangdaba haitare yam samna so sidagi aina sigi atopa entrepreneur kai lei business kai tawbi yagadagi se khanba haugibaneba so sigi ani tainabai marak sida main oina aina market navy oiba aina trading tamba or atopa entrepreneur ma hauge haraga business ama hauge haraga su engonda haudoknaba matamdo aduni hena leigideba so I am one is just we aina even aina ship ta leiringai da bawda ai coffee time adagi ai gi race hour hai tare aduda ai je matam khaidoga ai sigi maram da study tawgi plus ai youtuber ama oibanina ai video kapta yade edit amung tawni pura race ki kaino se half an hour de adum kaino da khaido obane ba ai gi youtube video for example youtube video tawba hai kind of income amane ba aina pamjabani plus income achaw income am oibe yai ba this is a hojiki world si da hai dare aduna ni youtuber mayam am tholai je so sigi su ama leiba ngon da kind of aina khanjabam lei ai gi vision do haidi after I got 1 million subscriber ko aduda dum ai gi aina kai oibe yage adagi ai income kamai taw yage do sum lei second da aina sina di yaroi khangpadagi ai trading da sang ki trading sumaina matek ai yum da tholokpada amuk tammi a chalaga amuk yengi larik pai sumain tor sum horaki ba adagi hora kanda aina main hojik pura main oina sang ba ka khetna ba se kaino har kanda haidi sumaina aina khanjabam nei success haiba se ai gi oina ko mayangi loina budi oide but ai gi oina ai gi opinion da freedom of time ga freedom of place ka se aina yamna concern tawjai so sigi tawgasida aina asongi potu da chaluragadi freedom of time is zero adagi freedom of place is zero animak zero neba but ai paisa budi kharga phangni akakna ba ma monthly gi oina and then ai somda lakba kanda di ai gi business e aina phajana manage tawjara kanda aina phajana sigi understand tawjara kanda ai ngonda time phangye ai chatningba matamda or ai pothaningba matamda aina isana rule tawjaba hai tare aina semjaba pot am oibanina so aingonda matam phangba horai adagi aingonda ai chatningba kaino da hai tare mafam da hai tare yum dai bu orasu yum dagi trading tawba yai ai delhi da lei zo dum tawrini hojik sida bangalore da lei zo dum tawrini ba so animak se aina pamba mawong da di hau yaujadri ko yauda ta ga zo hojik sigi aina pamjari ba freedom of time and freedom of place aingonda tam da sum phangba horak so this is a huge change hai tare yamna huge soiba change am khak sumai lai sumai thamja amazing haidi adum hojik dum ngame ba ko ado kama haini koigi merchant view ori kanda haidi kamaina
manage tꯧꯒꯦꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩ ꯅꯪꯒꯤ process ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ result ꯎꯕ ꯍꯧꯔꯦꯗꯅ ꯑꯗꯨ process ꯅꯪ ꯀꯃꯥꯏ manage ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ process result ꯁꯤꯒꯤ process ꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ emotionalꯁꯨ ꯑꯣꯏꯀꯣ emotional ꯑꯣꯏꯔꯒ for example trading ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯃꯨꯔꯒ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯍꯩꯄꯣꯟꯇꯦ result ꯎꯅꯤꯗꯤ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯩ trading ꯇꯝꯃꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ income ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯅꯤꯗꯤ ꯈꯟꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ struggle ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ it's a process ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ manage ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯅꯩꯅꯕ ꯍꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀꯅꯥ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯪꯁꯤꯒꯦ ꯏꯚꯟ ꯃꯍꯦꯁꯇꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯉꯛꯏꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯪꯉꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯄꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯕꯨꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒ ꯇꯥꯔꯨꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯑꯥꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯩꯀꯩ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ nice ꯑꯗꯣ just ꯃꯌꯥꯝꯅ realize ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ as long as ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ push ꯇꯧꯖꯔꯒꯗꯤ as long as ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯍꯪꯒꯔꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯅꯦꯚꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯖꯅ ꯆꯥꯔꯦ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯇꯨꯝꯃꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯨ ꯆꯥꯔ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯇꯝꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯪꯒꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ there's a saying ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯦꯞꯁꯟꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅꯗꯤ fazana ꯍꯩꯔꯔꯣꯏ successful people are willing to do what the unsuccessful people are not willing to do natra successful people na unsuccessful people tawningda mayamduneba successful tawdoise haidi moina already chinda pangang ngangna leiba mayam haida yes am samna haraka even like am pa ba haise paisa pai da mi pa de ai paisa pai have one nate but then pa da mi pa de but successful ba paisa pai ba mi di they make sure they are reading books yes right ajigo mayam je mina understand tawhani hai tare ko yes okay thank you so much so akoi matam si am leiraktrami ko so next se akoi gi kitang kaino tawba kan mayam de hena kanaba yaba podam khak adugi topic macham nei na jage topic se kaino har kan akoi na success harise success se kamaina uba yai ahamba question da kamaina uba yai success se for everyone haita common noina success haiba po se kamaina uba yai aduga ur kan da kamaina sigi success se phangada ge se sigi process am tang happy share to I give favorite topic ni ko ada ahamba da clear oigadaba ma hairagadi aina success ta en ai successful oire haiba nate ba aina successful oire se aina khangjagadabne mina khanggadaba nate ba ko because success hire kada paisa mayam pai success nate lam yam ko bida success nate ba success hire gadi is the progressive realization of a worthy ideal ko koina matelon da handuk pa kanda aingonda idea am le ne aingonda goal am le ne dream am le ne ba masi goal dream idea se sigi manak se tam ai sigi result ne ba goal or dream the result am ne ba ko sigi result manak se tam naksale tam naksalak pod naksale in realize tor pod realize tor pod se naksale chana khang ba jara pod ko se naksale ne lak tara tal tani ngam bod hujiti tar uksale ne ko si ne ba success thai so success ha ga de lak tara tan do ya de la ama tan de crore ma tan adu leite aingonda kari what is my ideology aingonda kari idea like kari goals like kari dream like adugi matung ina adui poto aina action laura matung da adui manak changsalak poto si never success haise okay so see am clear ohening ko once adui targadi ai goals and dreams se clear oidri ko kem kana driver for example akoina auto ma wire cab ama wire taxi ma wire a taxi ka khalo ga dogdino bo hana taxi driver da kai lam chat ka doino haibam change natra even he ma jo ai he do magi bro hoid merchant bin he thogdo khre ba he je mai port gi thogdo e thogdo ga kai lam da chatoino khang je ga di ga do ba adum chamudra mai taw lai ta natra adun ai hana kai da chatoino ha khange ba ko aduga si kai da chatoino ha je ju si gi su kitang deep oina changba kan da ai imana mayam je kai ha tare hak sum kai tare lai khar tamurani dai thapam masam tawrani अदाइदी नुपी थिजलनी और लुहोंग थोअनी को अदुगुम्बा लाइफ अदाइदी खरा टोबैको नुबैको खरा सारगा अदुम हिंग लेबदो अदुगी मी अदुगुम्बा मी म्याम तिनरगदी आइगी ड्रीम्स एंड गोल्स अदवाइद अदुम पल्लगा लेहौगनेबको सो आइना आइगी ड्रीम्स एंड गोल्स खितंग वांगहन्निंगे हाइ तारगदी मी से खरा वांगना खनबको हु आर डूइंग गुड इन लाइफ मोइगुम्बा मी खर पुनबम चंगे नत्रगदा हाइ थिंकिंग से ngam दबनेबको सो ड्रीम्स एंड गोल्स अमा हाना क्लियर ओइबिरो
once dreams and goals clear or matungdodi ke tawdeno adui matungdi action neba thabok toroktone ko ada akoina action haraga su adum thabakti sudo misu leite ko hadi khwaidagi thabak suba khwaidagi hard working je kanano haidi hazira subu gangu ji neba nang yo pak to oigera kuli oigera khwaidagi hard working se moi odine but khwaidagi tolo wang dabju moi neba thabak paisa wang dabju moi neba so the answer to success is hard work sidi yes part of the kanone adoi taraga su success main topic hard work is main topic na table ko aduna paisa paida mayam na hard work haraga thabak focus taw leibo ko paisa paiba sing na kai da focus taw gi haraga kan aingonda yamna life changing oi gi ba moments ai gi mentor na mon harebo ko success is 20% the outer game 80% the inner game haibadi outer game hai ai gi body gi mapan gi aina si sing thangali si outer game ne inner game hai aina wakhal na gai khali ai gi soul se kamai tawi si sina yamna depend oibo ko nang mi thajagera thajaroira but that's how the universe functions universe man function toiba success hai was game na tiba ko ki thabang at ne so ai inner game hai ga ai manung jana singdokpam changeba akoina soirese manung je ke hatare ai gi DNA ai gi genes ai gi environment ai gi family adu mayamna adu manipur har ga di maidem za mo oiraga su negative ngang na sin ayamba ne mi sida ba negative khoi ida yaura ne ba si pot se natra adu za de khoi hojik tawi su bet comment bi ko yai po ne natra aduna hoi business sin ka su kai de ida yaura mi lo haiba na te ko but then ayamba loi tong nei ba si je ada si phai have ne phate have na te akhoi culture gi type ta haida di adum environment ama leibunina adugum sum habit oira sum follow tawna green ne ba khambra aduna ai alarm sam king em yes aduna sigi kai tare ai sigum ba culture se ahamba da follow taw dubom changem right aduna si ai lok chim am change tok thok pa tare ko negative thinking lok thoga positive thinking om da chang pa phata wakhal se khan da ba tare ko aduga wakhal pikna khame mo da high thinking khan ba da sigum ma am da focus om change ba even paisa haire ga su paisa taning da mi kana like ba right paisa taning da mi ga ai lam taning da mi kana like krom taning da mi kam like ada loi taning ba ada mi kam ta lai haire ga di mi ama ni tane ama ni di percentage ta ga di 5% phana yogdri ne ba maximum 5% ne ba ado tan da mi 1 crore tan dring mi su 1 crore taning bra di obviously taning ba mangam bra hair su ngamde adum tan da bi notion ga dam ne ba yamba ado sigi problem je kai no hire kan there is something called money blueprint hire ga di khoi sigi brain se neuro pathways ka we yes khoi brain gi wiring se neuro pathways ko ba ai gi paisa hire kan da ai gi neuro pathways mi yam neuro pathways se paisa hire kan yamna chaw ma khan ma ngam da hai tar pikna khan ba khallaga su thaja ba ngam da ai 1 crore se or 10 lakh per month se or 50 lakh per month se ai na tan gin he do thaja su ngam da ai gi blueprint se na so ayam ba admai oi ba si isana ohen jarak pa nate ai akoi ba ai gi family ai gi school ai gi college loi sure hoji pho pulak pade hoji pho ki kano se journey si da hai tare ko adun sigi blueprint se change to bom change ada si blueprint se thanana change to ya gara obviously no sunya ya roi you always need accountability partner ma changani or maybe a mentor or maybe a community of people who are working on this si poche da aware oiraga work to horoba kangu ma change ba ithanna to ba is no it's oiba yai but then kam kuin chang du natra so always environment ama dum changi hai tare ko so mayam hotna ba si mi loi hotna ni natra aduna aina only focus ta hon janing ba haira ga di hona ga dabni but 80% of my focus should be ai manung hai tare aina wakhal kamain khalino am sang na jam hard working oi reba adu nang hayeng angau won greba pungau gau din ain hard work tor me angau bom chat ki doine ba so at the end of the day sidaloi lai doine ko aduna aina sigi poje am na strong en ba am na clear en ba ko positive thinking high thinking ko ai EQ wang han ba emotional intelligence ko IQ si mam se loi wang han ba yai ba wang hala ba kan wang hala ka hai tare success ki tamak ta prepare ta ba hai tare ko so I believe that the inner self se yamna focus ta honing ya adum ai kitang gi sum hai le what is your secret to success hai yogi hata di ke to bum change bro gi mot so ai gi oina success se pambi raga di or fajana yogi hai tar ga di khwai first the main thing hojik bro na so dum hai bi re ko akoi gi inner game hai badi akoi na kamaina wakan khalli
adagi poto pamba matamda akoina kari fawi haibasine ba inner se for example let's say mayam khangnabada outer game ga inner game ga hana kitang haijage outer game haragadi akoina thabak suriba wa ngangiba adagi gari thor chatliba sisina outer game da chingi inner game haragana thabak suri do kai gi suri no kai pamba gi suri no aina kari tawning bagi suri no and then aigi vibe haitare aigi vibe se karom da lei adagi aina sigi pose success ne na khanjari se maram kari gi no do aingonda emotionally maram kari gi no do that is the inner game ne aduna sida focus tawbam changi aduga second point da belief system beliefs ai thajabam changi aina tawri poto aina chumme na khallaba it could be anything ko aina tawriba potsi aina chumme na khallaba aduga aina 100% belief layer adu itardi sigi potsi ai soidana maki phangni I don't know what time karam kanda phangdino di I don't know it depends on person to person but soidana di phangni kai gino har kanda for example hojik tabiri mayam ju ko amtang phone yeng na hai tare phone de yeng biragadi amtang somdo haidi mapan da lebibra room da lebibra amtang round yeng biyo laptop uramgani table uramgani adagi car uramgani watch ghari uramgani ko phone uramgani si lairi microphone su lairi sida lairi myam se sigi room sida zoom yeng biyo lairi myam se koi gi hana matam kharagi mamangda mi amagi kokta idea oina leiramba pot ne hana sumaini heta universe ta sumaini heta leiramba natte bo idea oina leira kanda idea oina puthore idea haibadi imagination je very powerful hai je dugi ne imagine tawre monda idea am la aduda mana work on tawra kanda ma amtang tawda fail oi haidi success oi gidabadi ya fail mayam oiram gani akoi hojik light thali je ju asi puthom ma scientist to mayam loi khangamani ko bal puthom ma do mana fail oi gibase it's like 10,000 times ko amu 500 fail oi bane 1000 ate it's 10,000 times ne aduna haidi ma 5000 fail oi leptri kai gino monda kai no yauri kai yaw ga kan belief system am yauri thajaba am yauri okay sigi poche soidena di ngani sigi bulb se habagi thajaba am yauri aduna ne ba mana fail phanam or so he try again tawrisi plus fail du dagi mana lesson sum yam learn ta howe aduna hojiki 10,000 times fail oiraga bulb se ngalai ne adu itadi mana su khangne ba sigi bulb se kamaina ngal haloi da ge se ma 10,000 ways khangye habane so magi fail du dagi kana base aduna koi failure dagi kana ba tamgani success oi ge hai taragadi plus koi never give up hai nei se kai no har kanda belief system manganu belief system to 100% layu hai bane so si ani je haijage success ki oina from myself yes fazana takbi re bro na ko aina haijening ba ma hairaga di mayam da ko sigi video se higher chances view yamoy view yamoy second thing in case this video happens to click you habadi nungai na sigi video sigi podcast se amna nungai haina khallagadi ai only request haragadi ko ma'am boring to podcast ni but then nungai na khanba kangu sing dadi ko listen to this more than 3 times minimum ahum na kitabi over that is my advice why gada request habi ai ko ngasigi podcast or video se valuable o in khallagadi listen to this 3 times I am a me dumara ka takhini because we are talking boring stuff neba me realize tau roi mukbang tau na tam ni na ko mayam ka chu ying ning ngoi hai da mukbang ni tau ado ne ai je I think shu me am na ying ning more but then there will be few people natra akhoi gi only goals adu neba akhoi na me lising amada lakh amada wari sanaba kanda ai lising amado loima khain ni ya sanaba na teba from this 1,000 people moidagi at least 1% di aina impact over ngamgadra akoina impact over ngamgadra adu ne ba akoi goal di natra so adu gi wali so listen to this again and again valuable oina khalagadi rohiram ni topic bhaja mayam share tawe and akoina si mayam je tamak na hona bada kayam struggle tawe akoi khangjai natra aduna yam valuable oin thajai okay thank you so much aduga mayam loi sale ado marak sida kainom tang hayoge handaki koi trade house na sinjaba event nom tang promote ta hore se dodi ma okay so adu si ye toxology ko adum ai ad siran ta ubane ado udam is jar ngani so una ba hai tare ka yeah so basically ma'am march ki that 4 and 5 ko march ki that 4 and 5 ta akoi mani imphal hotel da trade house community na event ama sinjaga dori so masigi event asida
2-day event ni kay yawde ha so haizaramage lunch include tawgani, workbook include tawgani, pen include tawgani, and lots of surprise materials ko ada main oina sigi event se akoina kay sinjay no harakanda nasaina pankib the inner 80% je inner game ne se realize ngasi video ji yenga realize to bi ba yawgini natraga hana ju khangbirang mo yawgani ada inner game ne khangdi khangaga su how can I do to change my mindset? How can I do to change my thinking? Have a kanda khangde ba mi ayamba, right? Aduna sigi pot su lai bani na koi mission su lai jai to to impact 1,000 lives. Handak chahi lorak pa kanda 2023 lorak pa kanda trade house member na 1,000 people ko 1,000 people inside the community ekon impact to ngam na bu na plan lai jai ko so adugi mission amasu yauna koi na sigi event se tawjab ne masigi event na sida ain haijab the inner game hai tare ko sigi inner game sida focus tawraga mi se ekoi gi money blueprint hadi 1 crore taning na su tan mangam da sing do kamain talan gani paisa hai rak pa kan da example am su bizaram gi yai tan ko bro haram ni dum hangage bro haram ni se thaina gi chingo se matam gi bro haram ni ne lawra se an option ba adu kanjida adu kanda wakhal su charam bi ko sum mayam gi wakhalon da khumbiru obo ko yes imang da Mercedes crore pi ba gari weng lang thogre ba imphal white machu gi adu sigi Mercedes uba kansida mayam na ko ayam mina moida kai kai wakhala amani sum khan biu moida lam dui je quite first da masagi oina ko asi gari je ai ju thauningi ha ba poram lakani yes and then thauningi na la ni aduga second click tong lak tu sin AC gari sidi yam tang mani effort hadi akoina leiba ngamoi haiba gi poram su lakani ba sima ani sim lakani adugu ai thauningi adu thauning taraga su just thauninga ga dum loisan gi ba aduga hadi ai ngammaroi na dum loisan gi ba pot oina chat kani and then atopa question am dana si thauri mi jidi kai ha tare black karbar gu mang tormani or kai ha tare kitang mathong ja da thabam tormani na khanei as a Indian as a Manipuri mo oina so sumai thamja gi same thing I just answer expect to ko mayam ke su pre plan ate ko just direct hangjali ni ko ise adum thaina ju khala me kai no minister ma cha rong ni ko ado ahoina sida bai su na te negative khan bai su na te but car sigi maning the value lai ne ba sigi value se huran ba paisa na tragadi ngamoi hai bai wakhalon lai gre ba sisi ne ba ina money blueprint hai re se ayam mi da sigi blueprint se loina lai ba ko aduna sigi blueprint just change to ko mai tar is kamaina change to ni process ama change ba right ai di ai sumaina chak to sumaina charamaga aina hayeng dai nang sumain ko khola chau hai ba hai roe ba mi do every single day practice am chang dro maybe tha ma sumain char pa kan da ai cha bai position change to pa ya aduna kai hatar even akhui wakhalon se ju aina hayeng sain change to bangam de bu ko aduna si je akoina step by step practice to ba hatar ko step by step tak to ni aduna mayam if you understand success has a if you really badly want it aduga if you understand what does it take to become successful you guys need to be part of this event sigi event sigi yamna nuai ba ma haira gadi nza aina haizare ba environment of entrepreneurs environment of high level thinkers handak event se lakto is already masagi life to achieve toroba or big goals big dreams le mi am lakani like minded people ata lakani ba aduna tambai to khro aina ka sida pham kanda ka dugi energy level high tare ko yes it's going to be different manipur da lai da energy level ama koina imphal create tawdini so energy level do ma lai re plus moi myam do gai network to ba moi na kai business to we ke to wari sana ba ju phang tu ni ba so yeah I want you guys to be part of this event yamna nungai ba good news ama haira ga di events yaure nungai tri haira ga di 100% refund policy from our side no question asked yes today lor pa nungdang numit to ai class se nungai event se nungai te it's not good for me 100% refund policy no question asked yes right so thank you so much to the viewers thank you so much bro Ramani really grateful so yam nungai jare ngasi gi podcast gi damak ta go birak bagi
Okay, so mayam lo shalakpasida hojiki event to the event ki oina ko event to the interest leiba yawi ragadi ai gi video sigi description da ai link hapsaram ge adu link to the click tawbiro aduga just a simple form ang khakni ko adu form do menkat piro menkhala da submit tawbiro aduga dum akoi gi trade house member da gi hai tare adum touch up tawrkani bu ko aduga dum kamai yaw dino kamai process dum haijarani ko sima haijage aduga mayam video se yengbi bagi hai tare. Thank you so much. aduna mayam se yarigai hadi ai khangna chaningba success oheningba hai tare adugu masing do ina share tawbiro and then fajana value pambiragadi sigi video se we recommend to watch at least 3 times. Okay, 3 times yengbiyo ba aduga video yengdaga su audio ngangi puto ngangi se tabiyo sei tabiyo ko and then sinataba koi topic mayam pukhacha khige makha taboina. This is the first time doing podcast in my channel and I hope in Manipur also. So consistent oina ba consistent oina tawge. So sumaina kanaba mayam tawjarake koi finance ki maramda, education ki maramda, koi gi web 3.0 ki maramda, even crypto forex ki maramda, trading ki maramda, life relationship everything. It could 360 degree 360 human being amna growth over 30 tawsik adugi so adu mayam akoi upload tawjarake aduna ngasigi di akoi podcast e matang swaida loisenjage. Thank you so much everyone. Goodbye. like share subscribe Thank you so much.